like the day. I'll rise up, I'll rise unafraid, I'll rise up. Yeah. Oh, yeah, shut her eyes closed. Yes, right. but she's in the moment. Yeah, she is She's very enjoying much in it. For you, for you, for you. Ti efo llais uchel, gorgeous, beautiful, ond mae gen ti fel y personoliaeth mae'n dod drwad pan ti'n canu nisel, sydd fel, reit, pawb rand arno fi, dwi'n canu rwan. Yeah. A hefyd, llygaid yw a window to the soul. And llygaid hyfryd Maen nhw mor gorgeous, maen nhw'n disgleirio. Wyt ti'n gallu just edrych lawr y lens a canu gyda llygaid mawr? Ie. Achos y llais ti'n mor lyflu. Ie, mae'n fwy cyffroes i ni wedyn, ni'n gallu gweld ti. Yes. Well done. Well done. Brilliant. Good girl. Lot o potential. Ydy hi'n barod? Dwi'n meddwl bod hi, swn i eisiau gweithio fi. Y llygaid, Ie, fysa angen lot o waith ar hwnna. ti'n gallu cracio na? Ie. Be o'n i eisiau neud oedd rhedeg wrth ochr y camera, mynd, deud y stori wrth fi, deud y stori wrth fi. Achos mae bob dim tu fewn gen hi, a dwi'n meddwl, fysa well gen i fi weithio efo rhywun sy'n teimlo rhywbeth, a jyst angen dod o allan, na rhywun sydd jyst yn fatha canu fel hyn. Bydde ti fel Eisteddfod mam? Dwi union fel la. I fi, perfformio fi. Yeah, definite.